Hallelujah. Rematele mono bukeng ya di Kronike tsa bobedi, chapter 20 verse 17. Di Kronike tsa bobedi, chapter 20 verse 17. Glory to Jesus. Hai fumanehile nna ke tla e bala ka Senyesemane. Hai fumanehile ke tla e start verse 15. And he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go down against them. Behold, they will come up by the ascents of Ziz. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Chronicle tsa bobedi chapter 20 verse 15 ya 17. Ai fumane le bale a tjena. Ari mamelang lona ba Juda bohle le lona ba ahi ba Jerusalem le wena morena Josaphat o itswe ke Jehova si tshabile mme le seke la tepeletswa ke sera se seholo ha di seno hobane ntwa ha se ya lona ke ya Modimo ho sale le theoheleng ho bona ke bane ba ya hlwa ka moepa wa tsitse le tla tiana le bona phellong ya sekgutlo. Yes. Maloka le lefella la Jeruel le keke la tshwanela ho lwana ntweng ena. Le mpe le tlae mme le ikemele hona teng le tle le bone poloko ya Jehova ya nang le lona. Oho lona ba Juda le ba Jerusalem si tshabi le sike la tepella ho sasane le tswele ho bona hobane Jehova o tla ba le lona. Oko phete di la se eno happen that le keke la tshwanela ho lwana ntweng ena. Le mpe le hlae mme le ikemele hona teng le tle le bone poloko ya Jehova ya nang le lona. Oh ho lona ba Juda le ba Jerusalem si tshabi le sike la tepella ho sasane le tswele ho bona hobane Jehova o tla ba le lona. Ho sasane le tswele ho bona hobane Jehova o tla ba le lona. Hallelujah. Ho sasane le tswele ho bona hobane Jehova o tla ba le lona. Hallelujah. Ke itse selemo sena sa 2026, it is the year of God's grace for victory. Selemo sena sa 2026 ke selemo sa mohau wa Modimo bakeng sa tlholo. Hallelujah. Maybe ke hloka ho hlalosa hore mohau ke eng. Hallelujah. Mohau is something that you did not work for. Mohau ke ntho eo sa e sebeletsang. Grace mohau is something that you receive without you lifting your hands. Mohau ke ntho e fumanang ntle le wena o phamisele letsoho. Grace is something that you do not ask for.
mohau a tsinto It's something that you receive without asking for it. Kinto wa ifumanang ntle o sa ikopa le ho ikopa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is something that somebody thinks about. Kinto e motho e mong a nahanang ka yona. They think, when you think of doing something for someone, Ha o ikutlwa kapa o nahana ho etsa se itseng bakeng it's sa not motho a spontaneous thing. ha se ntho e itlhaelang fela. It's something that you have thought about. Ke ntho e leng hore o e nahanne. It's something that you have planned. Ke ntho e leng hore o na etsetsa di-plan And kapa o sometimes ikemisetsa yona. it keeps you, it makes you sleepless. Ebile mokgwa ena o etsa hore o se robale. Hallelujah. Ya o hlobaela. Because you are thinking about it. Hobane o dula o nahana ka It's yona. something that you cannot take away from your mind. Ke ntho e o ka se kgoneng ho e tlosa kelellong ya And hao. right through the Bible, Mme ha ntse re ya jwalo pele le mona. we see God Re bona Modimo planning grace, a plena kapa ikemisetsa mohau. thinking about grace, Ka nahana ka mohau. plotting concerning grace. A etsa Merero. a etsa merero e mengata ka Hallelujah. mohau. So that He can show us grace. Hore a tle a re bontshe mohau. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So grace is unmerited. Mohau Mohau ha o sebeletse bile ha o tshwanetse. Hallelujah. Amen. It's something that we receive without us being involved in it. Mohau ke ntho e re fumanang re sa kenella kapa ho etsahala ke ntho e re fumanang. Hallelujah. Ntle le It's hore re something ke that we tshwanetse. receive without thinking about Ke it. ntho e re fumanang ntle le ho nahana ka yona. And one thing that is amazing about grace Ntho e makatsang ka mohau ke ena. is that grace, it does not care if you are doing good or bad. Mohau ha o kgathale hore o etsa hantle kapa hampe. Hallelujah. Amen. It does not concern itself about your works. Ha e tsebetse ho ya ka mesebetsi ya hao. But grace, Empa mohau it's intentional. ke maikemisetso. And its intentions Mme maikemisetso a teng is to protect. ke ho sireletsa. Because I believe that grace, Dumela hore mohau it has the understanding o na le kutlwisiso that there is something that is coming. ya hore kutlwisiso hore o na le se tlang. And I want to protect what is mine from. Mme ke batla ho What is sireletsa coming? se leng sa ka bakeng sa se tlang ka pele ka moo. Hallelujah. Amen. Grace is intentional. Mohau o maikemisetso. That's why it's so painful Ke ka ho e leng bohloko when you have given someone something ha o file motho ntho e itseng. and you have given them with grace. Mme o ba file seo ka mohau. You did not look at what they have done or what they have said, Ha wa etsa seo ka hore ba itseng kapa ba o itseng. but your heart was thinking about their leg. Mme ke ka lebaka la hobane pelo ha o ne nahana ka ho hloka ha bona. Hallelujah. Amen. And your heart developed love. Mme pelo ya hao ya qalela ya ba le lerato. And love Le lerato gave birth to grace. ya tswala mohau. Hallelujah. Amen. So it is very painful Ho bohloko haholo. when you have shown someone grace O bontshitse motho mohau and they turn back mme ba o tjekela. and they say, I did not ask for it. Ha qeta motho a Who tima said ba they ha must do it? ke mang a itseng ba I did not nketsetse. ask them to do it. Ha ke a ba kopa hore ba nketsetse. Hallelujah. Amen. Many a times I believe that's what we are doing to God. Hangata ke dumela ke se re se etsang ho Modimo. And I want to be honest, my heart aches for this church Mme pelo ya ka e ba bohloko bakeng sa kereke ena. because of the grace of God. Ka lebaka la mohau wa Modimo. When we do not appreciate what God has given us, Ha re sa ananele seo Modimo a re fileng sona. when we don't see what God has given us, Ha re sa bone seo Modimo a re fileng sona. when we don't feel what God has given us, Re sa utlwi seo Modimo a re fileng you sona. know, church Jwale it's good, kereke e lokile. even if it has two people, Le ha ena le batho ba babedi. as long as those people, Ha fela batho ba they are babedi working with understanding. ba tsamaya ka kutlwisiso. They understand what God has done Ba for them. utlwisisa
And in return, they want to bring back to God with reverence. That's how Amen. Hallelujah. But then I want to encourage the Church of Royalty in Christ gathering. Be mindful in your service to God. Be mindful of your service. Be mindful to God with your service. Remove this girl that you see. Remove the girl and service God. When you service God, you will see the results. The results will be permanent. Hallelujah. The results of your service, your service will yield permanent results. So let us be mindful. Let us ask ourselves, let us wonder, when you see somebody always being on time to come and serve, you have to ask yourself, what is it that this person has noticed and realized? Do not be ignorant. Your ignorance is going to cost you your salvation. Your ignorance will cost you your salvation. I pray for the spirit of excellence. It's okay. This ministry is founded on 6 people. People who were committed. People with one heart. Hallelujah. Amen. When this ministry was established by this woman under the leadership of the Holy Spirit. Normally, a woman is not supposed to lead a man. But I saw that it had following. I saw him leading our children and teaching them the responsibility of ministry. We started this ministry in a house. In our house, everybody will wake up in the morning, bath, dress up, as if we are going to church somewhere. And when they are done, they will go to the lounge. They will rearrange our setup in the lounge in the form of a church setup. Hallelujah. And they will start playing music. And they will start with the intercession on time. Do you understand what was happening? This thing, I did not just wake up one day in city. There was a price that was paid.
o na le moputso o patetsweng. I still wonder now this man, what did he see? Ntse ipotsa hore na monna ena o boneng na. I still wonder now bana baka, what did they see? Le bana le bona hore na ba bone eng. That even until this day, Hore letsatsing lena they are still treating me, when we are here, they are still treating me like a minister of the le gospel. ha ba le mona na ba ntse ba mo nka jwalo ka. And there are people who know my weaknesses. They know my weaknesses. They know me even when I'm naked. And yet they still give me the respect. They still honor God the same way. You will never find them here in Sidiba and not serving with reverence. That's how to me. Hallelujah. Amen. But now I ask myself, what did Royalty Christ Gathering see in my face? Because I have not yet taken off my clothes before them. What is it that they have seen about me that they will disrespect God so much? That they are serving jail because I feel like I have not represented God well. I wonder, even today they are still born again. I'm not with them, but wherever they are at church. Hallelujah. Amen. So now, where did I go wrong with this church when I have spent so much? I have given so much for us to arrive where we are today. And yet the sacrifices that we have given is like it's nothing to the church. Hallelujah. Amen. I ask myself, and I turn it young swabisa. That how many of us? Because I'm sure even myself, there is no way that I can enter when you don't enter. It means on the person how now Rikakena kana kuela ya morena Jesu atla ilisa ke. Hobane le mfele sa kene le sa le nolofatse nna ke tseba le mfele nolofatse tata tidi yesterday una bua are wa tseba I thank God hore ke amohetse morena Jesu o sena motho a ntshebisang anything ke amohetse morena Jesu for nna. Hallelujah. Problem is cancer is in the church. Cancer yana ke kankere ya hore batho ba tle kereke because bana bana le expectation. If you are coming to church, but you are coming to church with the expectation of receiving, then when you have received, because I get you not to receive. When you have received, it means you came to church to come and receive. But someone who has come to Jesus because Jesus is Lord of all, you see them. Even but someone who has come and take from Jesus, and then after that they turn their back. Matthew chapter 7. What about Ngata? I have a fish at running Yamudimo. If I have a fish, I'm on a hot basuti saying, I give a tea. What would run a Halakibina Kereken Yapuluso? Halakibina, get out, take them out of my face because they don't know me. Murana Halaki Rappel, I kill it intercession. Get out of my face, I do not know you. Get them out of my face. I don't know me. They don't know me because why? You have been serving not Jesus. You are serving something else. Because
boredom ke yone ne go etsa gore o tle kerekeng ha o no boregile. Hey, ne ke lo tshwara mic. Let me tell you, my young children, we are here not to play. What you are doing here, sitting here, you are opening a door that the devil will rise up against you. No yana halibone what you are doing. Re sebeletsa morena Jesu, but Satan yena pelo wa gona go ipona. Amen. Satan o gona go bona pelo, wa bona you are not convicted. Amen. We want people who are serving with conviction. Conviction again, letswalo. Amen. Re batla batho ba sebeletsang ka letswalo. E se ka tlwaelo ha ka kena wa nna ka kena ka tele ke lo tshwara modimo ha o lete. You don't pray, you don't read the word of God, you don't fear God, you don't do anything. You are going to see the danger of this thing when you are older. Right now, Satan o gona go bula o gona go tshwara motho a mo tinya ka hare tronko ya hae a ba sia le matili butse a ba o fa ntho engwe le engwe e batlang ka hare tronko le matili butse mara ha o no tswa ka mo. You will see when you are older. That's when you will see, well, I have wasted my time. Because why? In a second, mara ha o na tshabo ka mo. Ha o mo tshabe modimo, ha o mo tshabe Jesu. You don't know anything about Jesus. When you have received grace, when I received Jesus Christ, nobody promised me anything. I fought for my salvation. You must fight the good fight of faith. He was a drunkard. People of God, you have no idea. But when but when he received Jesus Christ, on the very day, so he put that le mo amogetse Jesu na yena o mo amogetse to the point ya gore aba dumele ho latela mosadi a roba protocol ya lefatshe gore yena a ka pana a latela mosadi a mo support in the vision. It means o shwele ka hare. Are you dead? Kamile o shwe ka mona. Kamile o shwe ka mona. You have to die. Come on. Haba ya ba khotsi ba ya di ba khukhuna ba ya di fate ba yo sungana le bashimane. Wena kamile go shwile ka mona. It's not my time. I know I will wait for my time, and my time is coming. And when my time is coming, it will be in a white wedding dress. Ke batla ho rera ho loka in this church, because ke a bona hore ho loka ha hoyo re sebeletsa mara re sebeletsa tate modimo ka ho loka. Let me tell you, if you are serving God and you are not serving God ka ho loka with righteousness, ha o sebeletse wa papala. And you know what? The danger of someone who's serving God, I was sebeletsa ka ho saluka gore ha o yeme mona pulpit o tshollela se se ka re wena o se tshollela bathong ba bang. That is the danger. Hey, bazalwane, ha re pholosele ka nnete. Pholosa from the inside out. O ska pholoswa ka ntle. O ipa mosalwane. Gore ha ba ka ho tsosa ka wa ha boroko o ske tumetse. O ha ba bua lwana ba re monna kiwo. O ska re o re monna wa ga because o pholositswe. Hallelujah. Pholoso ha ke inweleleng masapong a rona. Pholoso ha ke inweleleng mesifeng ya rona. Pholoso ha inwelele mading a rona. Ha re pholoswe batselwane. Praise and worship, I want to speak to you. Pholoswang bana baka. I have seen the goodness of the Lord. Ka bana ba pholositswe ka ro kerekeng. Ke batla le lona le lo pholoswa bana baka. La nkutla. Ke batla le pholoso to the point ya hore le mohlang le tswa mona le ya university le ska ba la fetohela mona
Jesu le batla mo kereke ke nang teng lo kena kereke le lo sebeletsa ho bona ha lo re ka nnete le phulusitswe bana ba sa pholoso ba tswile ba ile ke se ke ba bona ba se ba tsamaya because pholoso ya ka ya ba ka ho bona itse ba fitla pele ha ba ka ba latela nthwane because I saw I bate le tsela modimo le re jwana le re ha o sa latele morena Jesu wa etsa ditsela tsa wa tsamaya ditseleng tsa hae it means ha o soka bo phuloswa amen ha o soka phuloswa ke kopa re phuloswe mazelwana ke kopa re phuloswe ile ka nnete phuloswang ile ka nnete ka tshabo le ka thuthumelo sebeletsang le sebeletse ntate modimo hallelujah o ke ba sebeletsa ntate modimo ba sebeletsa le nama ya hao ha e kgoneng ha be le nama ya hao tse ne go laola o taboga ka hohle mona everywhere mo go teng khoi wa teng wa kena ha go teng wa buiwa ha go etsiwa eng wa etsa o tsebe gore ha nama yana ya hao ha e soka e be pholo moya wa hao o soka o bo pholoso re tlamehile re pholoswe to the extent ya gore ska tla re kena mo ntse re kena tempele ska tla re tsamaya le batho ntse re tsamaya le bona pele ke pholoso you keep ba kena ka metsi wa hlapa ha o keta ho tswa ka metsi o bo tsamaya le ipetikisa hape le releng and that's what many of you are doing ore ke pholoso pholosa ka sontaha mara sakataha o ya we bona ndi no khona zo nthola khona unta stress o hlabo shaba you are wasting your time by coming to this church stop it se ke tsela ka ba ka sala le ena monnono wa ka re le ba bedi fela ke re ke mona hona taba mara a go thusa re ke tsamaya le hypocrites batho ba ba tsebang hore ba kene kereke o kena kereke fela ha o ngakele o tla fela wena o tlo khotsofatsa ntho e ka re ho wena ka sontaha o tlo khotsofatsa ntho eno beke tlang go tla di tsana ka di tla mona sti tsa mona di DJ dite o mo di DJ ebile o bona sebetsa sa hore ithuta sena bo tshwere tsona dintho tseo tse di nuwang mo mara ka sontaha o batla ho ya mamona batho ba utlwe you are wasting your time go stay at home forget about salvation. Salvation is for people who are ready to die. You must be ready to die. Amen. You must be ready to die. 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 Puluso banabeso utamile ushwe ditakato nsanama. Puluso utamile ushwe. You must be dead. That's why you're trying to do it. Rebale patilena. Rebale patilena. Rebale patilena. Makula amona South Africa mara ha itse dintho tsa sa o ke ka ba mona e bomna di mona so thola khona o ke wa ba mmona o mona na henya lona o phela le lona bona dilo a ithute le puo ya hae mara ha la tele tumelo ya rona o la tele tumelo ya hae ke bona mohlolo ka ro kereke ya pholoso ke bona batho ba pholositswe ba latela batho ba strata empa batho ba strata ha ba ka kereke ha ba sale morago mara bona ke bona ba tsang ka kereke ha ka tla ho ya mamona ke na ka latela batho strata ngati ha ne ka ke bona ma China ndimo aba re latele ntho tsa rona makula ke bana ba teng aba latele ntho tsa rona ke rona re gaketseng ma Nigeria ba iketsetsa ntho tsa bona ha o no bona mo Nigeria a latela moruti wa South Africa mo ba latela moruti wa bo baruti ba bo mara rona ke rona tla mathabelo latela dintho tse ba zelana ha re fetohe. We are in this world but we are not of this world. Hlola o mo ennete o batla go pholosa ha so pholosa o batla go pholosa fela na mai tsentse ke mo hlola. I'm speaking to that person o re ke rata pholosa empa hesh kana go mo motho tlhelo le lonely o se iphumana so tshwere khalase o inwella o etsa eng bothata ke gore you are not ready that is about Jesus. It was his desire to stop. Is it your desire to stop now? Now walakata ho emisa na.
lakatsa ke re ke na le 10 years le mona sedipa ne 10 years please di na 8 years please di ha o so fetohe le no ha o so fetohe abazelwana mohau wona o teng mo se ntse o beilwe mo tla undeserved. But it's very important gore ke tsose batho ke kgathetse ke kereke e tlile ke kare ha e iphumana. Hallelujah. So I said 2026 is the year of grace for victory. Selemo sena ke selemo sa mohau wa tlholo. Hallelujah. Have you seen the grace of God in your life? Now o bone mohau wa modimo na bophelong ba hao. Hallelujah. Amen. Have you seen the grace? Na o bone mohau na. Have you seen the grace of God? Ana o bone mohau wa modimo na. Hallelujah. Amen. Have you seen the grace of God in your life? Ana o bone mohau wa modimo na. For 2026, Limon sena. the unmerited favor of God. Mohau o tibileng wa modimo o sa lokela. The unmerited favor. Mohau o sa lokela. I get highly merit. Ya o tshwanela merit. Ya o tshwanela. I get unmerited. Yes, I tshwanela. Is the grace that does not fit you. Have you seen it in your life? And now we now want to know. Hello. Have you seen the grace, the unmerited grace over your life? If you have seen the grace, then there must be victory in your life. Where is the victory? Where is the victory in your life? You know, this week I was thinking about something. That conviction, let's like brings courage. Courage can give. Hallelujah. Amen. That this year is the year of victory. Are you convinced that this is the year of victory? Because if you are convinced, then there must be that thing, that strength, that power. What we have believed, we must have the power and the courage. Hallelujah. Amen. We must have the power and the courage to do things that we could not do before. Year after year, we declare that this is a year for this. This year is the year of grace for victory. You are walking around with grace. Everything that you are coming across, you must be able to overcome it. If you were number 0 last, you must now be able to be number 1. Because the declaration has come out that now you have the grace. But I see people are still struggling with the same things. You are still standing in the same position. Maybe the kind of things are becoming even more worse. But you have received the grace. Some they have even received jobs. But there is no change in their lives. What is this? What is this? What did you ask God for a job for? What did you ask God for a job? English. Hallelujah. Amen. Why did you ask God for a job? Because if you ask God for a job, there must have been a reason. Praise be to God.
because we were already eating masimba lidamo. Amen. Amen. But if you had something that you said, God, I want to achieve, because Satan will know what Oh my God. He knows how to open the door. So, question about the grace that you have received. Is it from God or for God or for the enemy? If you are being wasteful with what you have received, if you are being wasteful with what you have received, you must know that is for the enemy. Because we have not sacrificed. Hallelujah. Hey,